Fatima, how sina kelelo ga o die. How sina backbone ga o die la ntate. Eta o die. Fatima inahanelo. Ene le bo skotsi mona o shebo go wena o mogotsi ya jwa. Fe thuna le ba khotsi be ba o phounelang. Wena go founela fela ha re batla bana ka wena. Hona le ba khotsi ba sebele mana o phounelang for ntho tse molemo bophelong. Tse dinga le kholo di fumana na jwang. Mare wa utlwa ntho tse le di buang. Wena o mogotsi ya jwang. Ba o hopola o le jwang. Gore ke ntjatsa. Ba o rata fela o a di biri. Ha o a di meeting next ila meeting o feng wena. O tla fela ntate o mogotsi ya jwang wena o wela ka. Ro hopola ne. O hopola re ya di biri. Ha o se bonetse le re ba khotsi. Dipentse ha o sena dijo mo o dula o re mona o komfe tripanyana. O dula sena yo. Fela o thwata mpa tsena la beke le beke ka biri. O ba shebe ba jwalo o ba shebe. Yes, khotsi mona o shebe ntja o shebe je mo cake. Ila ba swabe ba tshora yo re mmitsa fela ga di biring. Ikuke sira se re tla onka sira. Ikuke sira se re tla onka sira se le go. A bone ba dula ba o etsa stata letsatsi le letsatsi empa o ntso matha le batho. Nna monna ka bona fela o ra onkuke le ko ke a fela segolo. Tabetsana ka gola eitha fede ka o fela. Ke tsone a ke na tswa le sibang ko mona na hobane fela ke bona hore a ke sa batla o tsamaya le batho bana ha ke hole mose. Ka batho tshazama le go tsamaya le bo mam ba o nka sira sena.